Yeah. Shilo yebe. Shilo yebe. Why wanna December? Okay, ngipfukeni. Mr. Post, majivona musi. Ay hlanganeni ka Amur Resort. Saturday le aka yona. Ile ka mahatlani kun'wana kwala Amur Resort. Yes. Siyo yeve. Aha. La le studio guys ku akwa studio lani di 10 ta n'hweti leyi taka xa pfula studio Centurion vitra studio Centurion ya pfula hi di 10 ku ta kha ku fiwa la vengelungi ku ha munhu a nga ta longa ya maswona hi leswi studio michini se ikona na mhe le ku pendeni maswona chakeni hi leswi le ku pendeni ku le ku beleliweni la album ya December ita ndliwa lani ma swi tiva ku hina album a hi heti 2 weeks ku swi va swi ri kona kwala nhlokweni la nga ta ku tshama michini ti kha ti vuya swinene hi ta hi ku mpa futhi moya ni ku yes la nga ta ku tshama michini la na swi swa ko xi ta va xi hele hi ti 10 xa pfula ya sungula ku recorda kwala ka ngove ta va kha hi recorda ti-artist to tala hi ku ya noya hi ta va hi kha hi producer hi ta aka ti-artist to tala ti-artist tala ka ngove ti recorda mahala hi la ta ku loko se ti ku lembe hi va hi ri na ti-artist to tala leti hi nga ti aka hina swi yo yeve ma yi vona leyi i voice room leyi ku le ku beleliweni ku busy n'wana sesi i voice room leyi a bi studio lexiya xa inani xo chansa ni i voice room leyi swi ta swi kha swi ku yeve kwala ni ta va ni langutane na ti-producer le ni yime hi kun'wana laha ti va ti kha ti vuya swinene ku kha ku recordiwa hi leswo madala hi ti 10 studio xa pfula ku ndliwa swilo ku fakiwa tisilini ku fakiwa mawindow michini yi xaviwini yi helelini michini yo durha swinene swi yo yeve hi December a hi hluriwi loko mo ni hlula hi December mi ta dlaya 5 wa tihomu mi nga ti dyelela mi tlhe mi famba na tona mi famba na nyama ya kona loko mo hlula mina hi December swi yo yeve mi twa onge no huwa a ni hluliwi December vaseketeri va Mr. Post December ya hina va swi tiva na vona beef le kaya hosi ya beef mina swi yo yeve ta twa onge mhlolo n'wana sesi loko se swi nghena swi and a nyika direction leyi mi hleketaka yona ku ni ya xisa lexi ku ya endleka yini ya ka direction ya nyuwani always na swilo swa nyuwani swo yeve hi sweswo a no mi khumbanyana ni a hi hlanganeni Amur Resort hi leswo madala swi yo yeve studio hi lexi xa hela n'wana bava ti ta vuya ngopfu ti-producer letikulu se ti chuhweni ku na studio ti ta vuya n'wana sesi swi yo yeve hi leswo madala ahee